Abicanyi, ibisahiranda, abagome, abatindi ndetse n'abarozi, ndavuga abigizi ba nabi bagera kuri 17 bamaze gutabwa muri yombi na polisi. Hari inkuru nigeze kubagezaho yo mu karere ka Nyanza yashenguye imitima ya benshi ndetse ikanahahamura benshi, bamwe bakongera kwibaza ko ibintu byari bibaye mu karere ka Nyanza byaherukaga muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 ko kwirara mu baturage bagatemagura barimo baratemagura amasina. Ni amakuru yongeye kumvikana yuko abagizi ba nabi bakoreze iyicarubozo bagatemagura abantu bagera ku 8, bagatemagura moto zigera kuri 3, bagatemagura cyangwa se bakangiza amagaze, bakamena inzoga izindi bakazinywa, bakiba amafaranga arenga 500 mu kabari, bakiba inkoko bakazitwara, bakiba ibikoresho bigiye bitandukanye. Bamaze gutabwa muri yombi abagizi ba nabi bagera kuri 17. Rero umukuru muri bo afite imyaka 59 y'amavuko, naho umuto muri bo afite imyaka 16 y'amavuko. Bikavuga ko bakoraga mu kirombe bacukuragamo amabuye, kampani Almaha bakoreraga ingikaza kubambura cyangwa se ikabima amafaranga, bagafata umwanzuro wo kwegura imihoro ndetse n'izindi ntwaro gakondo, bakajya gutera kuri icyo kirombe bagahondagura bagera ku 8. Ubwo mu 8 bakubise harimo abantu bagera kuri 6 bakoraga akazi ko gucukura amabuye y'agaciro, ndetse harimo n'abandi 2, umwe acuruzaga ako kabari undi acuruza restaurant. Abangaba mu kwiba ntabwo bibye amafaranga gusa, kubera ko bibye amafaranga arenga miliyoni 1 n'igice amafaranga y'u Rwanda, biba ibiro birenga 200 by'amabuye y'agaciro ya Crotenes. Ndetse abangaba mu gufatwa bafatanye na moto. Ese moto bazikoreshaga iki? Bazikuye he? Nyibano ese ubundi uri bagamije iki? Ni ukwihorera cyangwa se n'urugomo rusanzwe? Reka twumve uko polisi n'abaturage n'abafashwe babisobanura ku makuru bari bafite. Bafashe bari abantu mu ijoro ryo kuwa 6 Gicurasi 2025, bikeka ko aribo bagiye mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro cya kampani yitwa Almaha kiri mu kagari ka Gahunga mu mudugudu wa Gatare. Bakomeretsa abantu 8, biba amafaranga ndetse bangiza ibikoresho, banibye amabuye y'agaciro nk'uko igitangazamakuru cya Zaf TV Rwanda cyahageze bakagiha ayo makuru. Abo bantu 17 bafashe kandi banakekwaho kugira uruhare mu gucukura akanagurisha amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ndetse bakanakomeretsa abaturage. Abafashwe, umukuru muri bafite imyaka 58, naho umuto muri bo afite imyaka 16 yonyine y'amavuko. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye igitangazamakuru cya Zaf TV Rwanda ati bari abantu banakekwaho gucukura no kugurisha amabuye y'agaciro bitandukanyije cyangwa se bidakurikije amategeko, aho bafatanywe moto 2 bakoreshaga batwara ayo mabuye. Izo moto zifungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagisozi, iperereza rikaba rigikomeje. Abafashwe bo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busesamana mu karere ka Nyanza. Polisi iburira umuntu wese watekereza nabi yijandika mu bikorwa ibyaha kubireka agakora imirimo yemewe, kuko uzabigerageza azahahurira n'ishyano. Uko bimeze mu karere k'Amajyepfo, nyiriyo ikiraro gihuza uturere 3 cyarengewe n'umwuzure. Ikiraro cyo kuri Mwogo gihuza akarere ka Nyanza, Ruhango na Nyamagabe cyarengewe n'amazi menshi y'imvura. Bamwe mu baturage abashoferi bakoresha uyu muhanda uva mu murenge wa Kabgayi w'akarere ka Ruhango n'uva mu murenge wa Cyabakamyi akarere ka Nyanza wambuka mu murenge wa Kiduha mu karere ka Nyamagabe. Bavuga ko imvura nyinshi imaze iminsi igwa yahagaritse ingendo z'imodoka zihuza iyi mirenge uko ari 3. Mugabiri Pascal, umwe mu bashoferi bakoresha uyu muhanda, yabwiye igitangazamakuru cya Zaf TV Rwanda ko iyi mvura yahagaritse urujya n'uruza mu bantu n'ibintu byabo. Mugabiri avuga ko yavanye abagenzi mu mujyi wa Kigali abajyanye i Kaduha babura uko bambuka. Ati amazi yarengeye ikiraro n'umuhanda w'ibitaka kuko wahise ucikamo kabiri. Uyu mushoferi avuga ko abadatinya amazi barimo nko koga, abandi bakabaheka ku mugongo kugira ngo bambutse. Avuga ko hari abagenzi benshi kampani yasubije amafaranga yabo bari bishyuye kuko itabagejeje aho bashakaga kujya.
Ugenza buhoro Musa avuga ko ikiraro bari basanzwe bakoresha kidakoze neza kuko icyo kiraro cyakoreshwaga mbere y'ubuyobozi bwasabye ko kivanwa kugira ngo mu buryo bwiza ariko biza kurangira kidakozwe. Ati aho abagenzi banyuraga ahitwa ko ari ikiraro hatwawe n'amazi, ubu ntabwo wamenya aho ikiraro kiri cyangwa aho amazi ari. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyamagabe Habimana Theodore avuga ko akimara kumenya iby'iki kiraro cyarengewe yasabye inzego